Mualthuam North Tleirawl H Ramdinpuii Thisen rinhlelh pakhat erawh kai Thisen ngeia sia chu forensic laboratory endik hnuah Thisen anilo ti finfiah ani a ruang bula chhar chemte erawh chu Thisen ani ngei ti finfiah niin Ramdinpuii Thisen ani erawh finfiah alanilo thunga Vawiin August Ni panga sangni somni paruk thlengin Lunglei Police Stationah khawihtu an lamanlo Riangvaite Thlanmual bula Lunglei Khawpui Bawlhhlawh paidan chungchangah Pi Vanramchhuangi chuan Vawiin August Ni panga sangni somni paruk Inrinni chawhma somlemni panga khan Lunglei Police Stationah FIR atheluta Lunglei Khawpui Bawlhhlawh khawpui chunga pai chu sual thil ti crime ani thu FIR hian ajiaklang Max 2.0 kalpui meka kumin chungin damlo enkolnan sarkarin summa sin to zongzong chu Riangvaite se somruk pariat point pathum pahnih atling to ti Health Minister Rinpuii chuan soya kumin chungin ruang sang khaja somli panga purnaman chengnoi somli panga point pakwa panga sarkarin apek chua to thua soibok Zotlang Ramdinpuii Thlanmual solar power plant da tura ruang manna kalmeka HPC Vice Chairman Puvimal Somtuang ruang manna in August Sompali zirtop ni zan khan HPC Conference Hall in Komhona hun nei ani a YMA sub headquarters Lunglei khawpui tele Mizoram Infrastructure Development Agency te baka akai noi sarkar department IoT antel India ramin zalen na muni independence day voice somriat na chu voin khan Mualthuam North Lunglei ursun takalomani a Health Minister Rinpuii chu khwalian ni in parade contingent somni pasai te nampuan jar che baibuk a changlet Lalchazwali ral te kani a Chanchin Thar kimchang ilongai tha ang Mualthuam North Tleirawl H Ramdinpuii Thisen rinhlelh pakhat kai Thisen ngeia sia chu forensic laboratory endik hnuah Thisen anilo ti finfiah ani a ruang bulan chhar chemte erawh chu Thisen ani ngei ti finfiah ni in Ramdinpuii Thisen ani erawh finfiah alanilo thung Vawiin August Ni panga sangni somni paruk thlengin Lunglei Police Stationah khawihtu an lamanlo Lunglei Police Stationah hazo en thudon danin Ramdinpuii thina chungchang chui tura din special investigation team te chuan August Ni pakhat zara Mualthuam North anin kulna mun an chua san hnuah chaktaka nu chui na tho chunjom zel ni in August Ni pali zirtop ni apo Mualthuam North lama police te hi an kal le a michanem ta komnon le in zanlaya Lunglei lam anron pan le a tundin huna forensic report chen khat an sia to thu soin Lunglei Police Stationah H Ramdinpuii Thisen rinhlelh pakhat kai Thisen ngeia sia chu forensic laboratory endik hnuah Thisen anilo ti finfiah ani thu an soya arwang bulan chhar chemte erawh chu Thisen ani ngei ti finfiah ni in Ramdinpuii Thisen ani erawh finfiah alanilo thunga Vawiin August Ni panga sangni somni paruk thlengin khawihtu an laman lo thu le rinhlelh bulfuk tak an la nei lo thu an soi Puan to angin karkalta August Ni thum zana chinshat lawa bow H Ramdinpuii kumsom panga Mualthuam North hi August Ni nga khan government middle school Mualthuam North bula thi hmu ani a ashoka thuk taka zaina hnuah ombaka ataksa chemte Vawiin ani asiat mun sari vela omin arwang hi August Ni nga zana an chen na in lamalumen ani hnuah August Ni ruksang ni somni paruk ni nga ni khan Lunglei civil hospital a postmortem ani a postmortem report hi August Ni pani sangni somni paruk zan khan police chuan an dong ti soin postmortem report atanga alandanin Ramdinpuii thi chan chu a oma chemte Vawiin awang ani thu an soya mipat mei chiat na rong kai chet na hmu ani lo thu an soibok Ramdinpuii thina chungchangah Mualthuam North BC le YMA OB te chu August Ni pani sangni somni paruk zan khan an chu khoma Lunglei Police chu tundin hmuna an khwa omlo ma sela an beidon wang le an zuji wang ni lovin evidence an lak khom sang te nen Lunglei lama chakzo kamhalak an tum wanga chukan ni thu an soi Mualthuam North BC le YMA te chuan khotlang mipui te an thlabar ti an sia thu soin thamuang tak le thlabar lawa anom theinan August Ni pathum sangni somni paruk zana changkha tlaivar duty an tum thu an soya nu chui zo ani ma chu duty an tum thu soin khotlang mipui te po in hei sia sakse zanrei lama lir thei tlanri an lo sia ani poin thlau thong lo tur an ngen thu an soya hetwal thana ra thlak takhi chui chua ani thuai theinan thil siat le nu chui konga mason theina tur sia anom chuan jep nei lovin an khotlang tan H Ramdinpuii thina dik tak sia chua ati tu man chua awat ani theinan khotlang mipui te an som te an soibok Riangvaite Thlanmual bula Lunglei Khawpui Bawlhhlawh paidan chungchangah Pi Vanramchhuangi chuan Vawiin August Ni panga sangni somni paruk Inrinni chawhma somlemni panga khan Lunglei Police Stationah FIR theluta Lunglei Khawpui Bawlhhlawh khawpui chung municipal area apai chu sual thil ti crime ani thu ajiaklang
FIR thelu arwat felanu chuan Lunglei Khawpui Bawlhhlawh paihna chu District Urban Development Officer Nge Lunglei Municipal Council ti po chiang lo chu August ni sompali zirtopni khan hnuah a infiah thu asoya an enfiah chan chu kumsang ni somni pali atanga chal khoro laia kangjia a khutuar tu ten Center for Environment and Social Justice a anzual ko wangle CESJ hian Bawlhhlawh sawng bol that lo chu thil siam tin reng ta na chiat na thlen tu ani awangin amo phurtu department te High Court Supreme Court le National Green Tribunal a an thlen thin wang ani thu asoi Pi Vanramchhuangi chuan ani ne taka chuan Lunglei Khawpui Bawlhhlawh Khawpui chung municipal area a pai chu swal thil ti crime ani thu soin chala halkhuk ani zia a khurim chetak chu thil siam te nunna ti che thei ani awangin fura Bawlhhlawh tin reng ten om top khok te kongpui sira pai chu swal thil ti ani lo chuan engthil ti nge ni ang ti ziakin thil siam nunna nei zong ba ka tuile tuya cheng nunna nei te nim le thing le mau amuna cheng nung cha te tan chiat na thlen tu ani awangin he thil ti tu te hi mana dan anga shem ni ro se ti chu adu ber ani thu asoi August ni sompalia Lunglei Khawpui Bawlhhlawh paihna atlawna a Pi Vanramchhuangi chuan Mizoram hun danga po Bawlhhlawh a paihna hmun tura pai ni lo tam tak om thu le chung thil te chu alo boi puina satto thin thu asoya Guwahati Aizawl bench a PIL an thelu to thu soin hawruang daya Bawlhhlawh pai thin ani chungchangah dan keng ko tu UDNP le LMC te an oma ui hi min hnim ti reng su se Bawlhhlawh halkhu po in min ti hriam to su se ti chu Lunglei alo kal chan ani thu asoi Sazaikon Local Council Vice Chairman Pusi Kol Thanga chuan Riangvaite Thlanmual bula Bawlhhlawh halkhu chu thalaya anna sathu le anveng chu Bawlhhlawh halkhu in abo na sathin thu asoya Bawlhhlawh halkhu awang hian kum upalam mi pahnih chu an boral ta ni an hriat thu soin hrisel na lama an chiat pha hle nia a hriat thu asoi Pukhola chuan Bawlhhlawh paihna in apal tlang veng an ni awangin an veng chunga Bawlhhlawh thlau a om thin thu le LMC lama hemi chungchang an thlen to thu asoya LMC malak na awangin tundin hmuna hian veng sang ten an Bawlhhlawh paihna an khu that to thu asoya chuti rual chuan Bawlhhlawh pai motor chen khat ten in thla dul chang an nei thu soin Bawlhhlawh halkhu in na sataka an veng tan har sat na athlen thin thu asoya hemi chungchang hi LMC a po an thlen to thu soin malak na thar emo ruam man na thar a omri lo thu asoi bok Max 2.0 kalpui meka kumin chungin damlo enkol nan sarkarin suma sian to zongzong chu chengvai bel se somruk pariat point pathum pahni atling to ti health minister Inrinni chuan asoya kumin chungin ruang sang khatza somli panga phurnaman chengnoi somli panga point pakwa panga sarkarin apek chua to thu asoi bok Vawiin si thuam loya mual Lunglei Independence Day lomna khwalian Health Minister Inrinni chuan thu soin sarkarin hrisil na angai poimu awangin Mizoram mipui zongzongin damlo ni khwa a mansoi lova in enkol na andon theinan Mizoram Universal Healthcare Scheme Max akalpui mek thu asoya changplung zo ka kalpui ani zel theinan Asian Development Bank nen chengvai bel se sangkhat loan agreement anjiak pel to a zazela somkwa chu sarkar lai puin atum sakdon thu soin kumina kalpui mek Max 2.0 a sarkar na thokle pensioner te zongzong nen chung konwai thum singni za somni le pathum anin zialu mek thu asoya injiak ru zongzong hi mipui noi som sing khat sang thum zariat somnga le paruk an tlin thu le kumin chungin mipui damlo enkol nana sarkarin asian so zongzong chu chengvai bel se somruk pariat point pathum pahni atlin to thu soin Max 2.0 hnuah Lunglei district chunga private damdo in pakhat ti lo damdo in zongzonga mipui te chuan cashless in enkol na andong thei ti asoya mipui wantlang ham thatna atante meichia le no pangte hrisel na choikan na humhalna le venim na atante sarkar chuan ruam man na sang akalpui thin thu soin sarkar flagship program ruang phur mangin kumin chungin ruang sangkhatza somli panga phurna man chengnoi somli panga point pakwa panga chu pek chhuah to ani thu asoi Inrinni chuan August sangni somni panga le July sangni somni paruk inkara Lunglei High Powered Committee chuan na za somni pali atho thu asoya chalai te choikan na le infiam na ti maso na tur malak na nasata kalpui ani thu soin Lunglei Khawpui in rel bolna in enkol na rel fel tu le malatu tur Lunglei Municipal Council hnuah August sangni somni panga achanga June sangni somni paruk chungin parking fee trade licensing fee property tax le sanitation fee achangin chengnoi za som paruk point paruk mu ani thu le finally thiang hlimna konga nasata ka malak ni in chung ko sing khat sanga zanhi somni pakwa hne na Bawlhhlawh bom sem ani thu asoi Health Minister chuan kumin chungin Lunglei district a damdo in Health and Wellness Center panga Mualthuam North Tleirawl H Zotlang Rasiveng le
farm bank te chu damdo in tha National Quality Assurance Standards Qualified Facility a puan bel an ni thu asoya Lunglei Nursing School po Nursing College upgrade tu ramha anlak chho mek zel thu soin academic building Thar le hostel vertical extension po hon thei mai sak zo to ani thu asoya Civil Hospital Lunglei October sang ni somni panga khan khumthum omna ICU hon Thar ani thu le Doctor Quarters type 4 sakthar parukhon ani thu soin MHSSP achangin Thar endoscopy le ECG machine te da Thar ani thu asoya mi puite chiatling khom ses achangin lunglam enkol na Thar 2D echo machine te Holter machine te da Thar ni in midlam enkol na retina scan duo machine po cha mek ani a mi puite mamo hospital lift a chering chin po se sum manghian siam thatum mek ani thu soin tundin huna contractor tu po thanfel to ni in thanni thum chunga zo fel thei an be seya medical oxygen generating cum refilling plant pukpui September ni sangni somni pathuma honchu hunrei takman theilawa hnuah mamona asan boxi awangin kumin jun thla khan Lunglei East MLA fund achangin chengnoi som manga siam that ani thu soin Inrinni chuan civil hospital Lunglei MRI Thar le digital mammography machine te chu PM cares achangin da Thar ani dona tundin huna MOU sign fill ani to a hunrei lote a chimlami puite tan changkai taka man thei ani abe se thu asoi Tourism Minister Paul Launito Inrinni chuan Saski Part 2 2025 to 2026 sum cheng vaibel che som panga sengin Tourist Lodge Lunglei chei thattum ani thu asoya Convention Center changthung tak om thei turin zo tlanglal in hlui te po ani na hlaulowa chei thattum ani thu soin Saski Part 2 hnuah vekhian thei hriat prayer mountain chei thattum ani thu asoya Saski kaltlangin Lunglei Khawpui tuipamna tuiti thiang hlimna le sem chhuana ti changklun na chu chak taka thomek ni in tundin huna azazela somriat pakhat tho zo to ani thu soin chengnoi zaruk senga sak Lunglei Solid Waste Management Center 1 chu a in sakna za aza zo to ni in kholle bungra cha khom mek ani a chengnoi zaruk sum wa pariat chenga Lunglei Solid Waste Management Center 2 pukpui lama sakmek po zazela somriat zo ani to thu asoibok Zotlangram Zapuitlanga solar power plant da tura ruang manna kalmeka HPC Vice Chairman Puvimal Somtuanga ruang manna in August Sompali Zirtopni Zan Khan HPC Conference Hall in Komhona Hunne ani a YMS sub headquarters Lunglei Khawpui tele Mizoram Infrastructure Development Agency te baka akai hnoi sarkar department IO te antel HPC Vice Chairman Lunglei North Bial to MLA ni bok Puvimal Somtuanga chuan solar power plant din ani theina na malak na kalmek tele ruam manna ommek te soin green energy thar chhuana tura malak na kalpui ani dan te asoya YMA sub headquarters Lunglei in ngai tuana senga he solar plant din turin hong sang ani thei soi ho tura income hona buat sai ani thu soin income hona chu ngai tuana ti zau tu le atul anga ruam manna thar siam konga kai shuai tu ani tur thu asoya YMA sub headquarters Lunglei in rilu le ngai tuana an seng chu lo momati thu asoibok Pukelal Fakzwala President YMA sub headquarters Lunglei chuan Zapuitlanga solar power plant din turin ngong ane theidan turte Vice Chairman HPC tele akai hnoi department tenen soi ho ni se ti a YMA sub headquarters executive committee in arawh manna anga income hona ne ani thu asoya YMA thutlunga da ani angin YMA chuan ramro rel tu te thopuya tongpong soi sel ngot lova thuron petu ni tura intiam an ni thu soin tunlai khovelina momo green energy thar chhuwa konga khovel ke pen dan le India le Mizoram sarkar malakna po an chethiam ti asoya YMA chuan sarkar chu ati tur emo ati lo tur tuk atum lova achul anga Zapuitlanga solar plant buat sai tura po ramtana chale himzok tur an ngai te thlena an thiam anga fin chhuwa an ni thu soin mason na tura malakna ten chuan lo om tur te thlenga ngong ane the dan zir chian na nen malak thin chu YMA in himle chabera an sha thu asoibok Chutkhoma hian mida IO in director pulal du oma chuan solar power plant Zapuitlanga bun ani tura an malak na kalmek te soin pusila rindika secretary YMA sub headquarters Lunglei in YMA in amudan anete asoifia revenue department IO le engineer lalsanga SE PHED baka engineer H lalnun sanga SE PNE department te point to soin achul angin HPC vice chairman ruam manna in soihole ni se anti a machop zui tur tele mo phurna te anin pe Zapuitlanga solar power plant hi public private partnership mota siam tumani a hemiata na indrim na hi Zotlang local council tele mida 10 kumin April ni somni pani khan loziak to in indrim na hi mida le Zotlang local council 10 kumsum nga chunga ta nan siam phot ani
India ramin zalena amuni Independence Day boy sumriat na chu Vawiin Khan si Thlanmual Lunglei ursun takin lomani a Health Minister Pi Vanramchhuangi chu khwalian ni in parade contingent somni pasari te nampuan zarchi by book achangle Independence Day Paul hian Lunglei District chunga sarkar pisa munpoi modang le mimal ina te India nampuan zar ani a si Thlanmual Independence Day lom na hi jingdar kwa chan ni in India namla Vande Mataram zaitir ni hnuah khwalianin nampuan zar pot pharin pai benten namhlapui jana gana mana rimoyan tuma khwalianin thu a soizo hian ceremonial parade loman baka choimoina le loman dang semzui ngal ni in ceremonial parade a hian armed contingent paruk unarmed contingent pakwa school contingent som le pai ben pani avain contingent somni pasarin oma Alex Mingthan moya MPS SDPO tlabung chu parade commander ani a Parade Commander baka unarmed le school contingent pathum na chen loman pek ni in band party pani armed contingent paruk le parade contingent dang som pathum chu participation prize pek anni bok Independence Day sangni somni paruk ceremonial parade ta hian unarmed contingent ta pakhat na Bharat Scouts and Guides Baptist English School Serkon pani na NCC Secretariat School pathum na NCC Government High School Lunglei school contingent ta pakhat na Scan Battalion MAP English Medium School Luangmual panina Serkon Sikul Pui pathumna One Heart Academy teni in lal en thangin hamte tlabung National Florence Nightingale Award 2026 tlabung subdivision huam chunga tuichong Ayush Health and Wellness Center a health worker nilai hina choimoina hlanani baka ZD Lalremruata Sub Inspector Lunglei DEF Governor's Gold Medal le Asian Arm Wrestling Championship le Asian Para Arm Wrestling Championship a medal la tu te Ruben lal mga izwala college veng le Bilal Peklua veng Lunglei te baka Ramdinpuii Electric veng Lunglei gold medal 52 kg in junior national kickboxing championship ten hena choimoina hlan ani bok Voina Lunglei Independence Day lomna hian khwalian Minister Pi Vanramchhuangi chu apasal Reverend Dr. K Sapthang ana choyoma he huna hian Lunglei HPC Vice Chairman Puvimal Somtluanga MLA Health Department Commissioner and Secretary Pilal Zarmoyi Lunglei Borsap Pinaf Ditman DIG Southern Range Puatlaf Aman Khan le SP Pujelal Muanki Matibaka Lunglei Municipal Council Chairman Pulalzui Thangale Councillor te Sarkar Official te ex-serviceman te Tomngai Paul Caution le Political Party Shwaitu te Thar Theder tu te le Zirlaino Pangte Lomandong tu te le Mipui Chanem Tak Antela Muala Hunman Zohian Chunlama Circuit House Lunglei Sombik Tetan Khwalian Hova Income Hauna VIP at Home program buat saini in Thingpui Ruai Kilhau ani Kumin Independence Day lomna pual hian Lunglei District Independence Day Celebration Committee chuan Lunglei Home TNT Hriat Kolkhuma Boys Home Chanmari Bethel Center Chumliam Kon Sajai Kon Baptist Church Orphanage Ramzau Tlang Serkon Chomdol na in Melte Serkon Rescue Center Komzol Pukpui le Beiseina in Komzol Pukpuya te Chanpui na Thilpek lanin Thilpeka hian poisa fai cheng sing ni semchua ani Mi Kutwara Bawlhhlawh H Ramdinpuii Mualthuam North chu August Sompani sangni somni parukhan bial tu MLA Puvimal Somtluanga chuan cheng sing khatinarala twal thattu arangthei angbera zon chu ani theinan theitop achwa tur thu soin he twal thina din chen hian H Ramdinpuii Security Project Mualthuam North ta kalpui ngal ani tur thu PMST chuan asoi PMST chuan abial chu Mualthuam North ta hetiang twal thina athling chu poi ati hle ti asoya H Ramdinpuii twal thina din chen hian aming choin ama sha ringnan H Ramdinpuii Security Project Mualthuam North ta kalpui ngal ani tur thu soin he project noya hian Mualthuam North ta munpoi mo shangshanga CCTV chachi bun ani don baka solar light cha munthim le ralmong laudeu laya arangthei angberada ani tur thu asoya nunaw te thabara ral khela nom chupoya ti thu soin police chen he thina lo thlendan le atitu an chuime ka wangin nu chuina ti boilo le chakta kamha anlak theinan chanpui cheu turin acha West Tuipui Biala SIA hearing nei top na berni turin lamthai le binda suratetan August ni sompani sangni somni parukhan lamthai PSA SIR hearing nei ani a he hun hi YMS sub headquarters Lunglei changin PH Lalming Thanga Assistant Secretary Puzom mangai sanga chakchwak SEC PLH Lalmama SEC Tebaka YMA Tlabung branch Shwaitu ten Antelpui Lamthai khwa hian tun nai khan YMA sub headquarters Lunglei Shwaitu tele YMA Tlabung branch Shwaitu te chuan voters ID lem paruk an man chhuaka hemi chungchang hi bo zuya chuizui zel ni in hunrei lote a amo phurtu ber hi man chu an be se
YMSF Headquarters Lunglei Assistant Secretary PH Lalming Thanga chuan Bangladesh le India ramri chu tuipui na daidan ani thu le fencing mumal omlo ani awanga olsam taka inkalpo the ani thu asoya inkalpo na a ol samyawa wangin nupui pasal ani nei tamai thin nia soin hetiang ani awang hian Bangladesh le India mi le sa in nei pulte an nupui pasal fanauti ID nei tirtumin mala an thin ti an hriat thu asoya hetiang ti thin te zon chhoa shimna pek ngei an du thu asoi lam thai khwa a hearing nei na hian Bangladesh mi le sa nge hriat te pai turin erawh ni na an thlena midang hriat chwa bel an omani chuan aziakin ane na thelu turin erawh pu Moses tal fak omatlaw chuan YMSY tu te hi ashil ani Excise Department Lunglei chuan August ni somsang ni somni paruk thojan zan khan shangchal kon bula eplal omoyi pusai dola fanu Thar Lunglei ni in chal ku te changin heroin gram somni pakhat point pariat panga bial hong ni anman Excise Department atanga thudon danin Lunglei Excise Duty te hian August ni somsang ni somni paruk zandar rukle mini somnga pasari khan nathial kong shangchal kon bula champhaya changa Lunglei lampan Mexicap tidingin anlo endika meiche pakhat chu zung turnia insoin a heroin ken chu hnim a pai ruwa chu chu mu in manzui ani a pai tulal umoi hi dan anga man ngal arem chialo awangin August ni som pakhat sang ni somni paruk ajingdar som le achan ve khan END office a man ani Excise Department ten heroin an man hi cheng nuai li sing thum sang sari man hu ni in anei tu po hi August ni som pakhat sang ni somni paruk khan CJM court a thon ani a district jail a dalu ngal ani Bharat Scouts and Guides District Council Lunglei District chu August ni som pani sang ni somni paruk khan Sports and Youth Office Lunglei a anchukhoma thutkhom hi Lunglei District Bharat Scouts and Guides Vice President Lunglei Municipal Council Chairman Pulalzui Thangan akai shwai he huna hian member tharlom lu na hunman ani a Scout Section a Vice President Pulalzui Thangan member thartelom lu tin Guide Section a Vice President Pini Kungin alom lu thung member tharlom lu te chu Pulal Remruata Zadeng Assistant District Commissioner Puvizo Remtluanga Subdivisional Education Officer Pilal Nunlui SDO District Commissioner ti andi Bharat Scouts and Guides District Council Lunglei Chukhom chuan Scouts and Guides Tetana Tritia Sopan Training and Testing Camp Buat Saile Rovers and Rangers Commissioner le Unit Leader Tetana Combined Expedition Buat Sai Anrela Scout Master le Scout Captain Tetan Beginner Course Buat Sai ni seti in Final Natlang Buat Sai Anrel Bok MZP chuan MPSC a boina tam tak aum ni an hriat awanga siam thatlang ninga chung an nei hnuah an ngen na anga DPNR changtu Chief Minister in Committee to Review the Recruitment Framework and Process for Public Recruitment in the Government of Mizoram adin tak awangin August ni som pani sang ni somni paruk khan an malak mek na an tito MZP chuan MPSC pisakai August ni som pathum machanga dan chunzum an tum chu an titop ti soin Committee to Review the Recruitment Framework and Process for Public Recruitment in the Government of Mizoram aum zongzong te chu tu na boina shang MZP in atarlan te felfai taka chin fel ani theinana malaturin an ngen ti an soya he committee in amamona apianga che chua anin pereng thu an soya MPSC a har satna an nei zirlai ten an thlen zongzong te chu he committee hian felfai takle dik taka an mu chuange an ringtlat ti an soibok MZP chuan he committee chairman in MZP le aspirant te chu an lung oilo na zongzong le MPSC siam that ngai te zia ka committee a thelu tura asom angin thelu ani don ti an soya chung an thelu point shang te chu he committee in thlani chunga zir chiangin recommendation asiam dona chung te po chu an vil zui zel don thu soin he committee a hian be seine sang tak an nei thu an soya candidate te har satna to mek chungchangah chief secretary in one time registration bika helpline siam ani tur thu alo soi to chu lom oman ti thu soin meeting a DPNAR secretary in asoi chu ngeia applicants ten OTR har satna an nei zongzonga chanpui ngei tur le candidate tu mai har satna han to zui lo an be se thu an soi Congress Zirlai NSUI Mizoram chuan Mualthuam North Tleirawl Polsom Zirlai Thatu Tolkar Khat Aliam Hnu Poa Manchwa Alani Lo chu an hriat thiam theilo thu an soya nuchuina chakle zuala kalpui an phut August som pani sang ni somni paruka thu chuan siama NSUI Mizoram chuan Mualthuam North Tleirawl Zirlai du takhi August ni thum sang ni somni paruk zana changa bawani thu an soya August ni nga sang ni somni paruk chawhmalama ruang chhar ani thu le ruang chhar ani atanga Tolkar Khat Aliam Hnu August ni som pani sang ni somni paruk thlenga rinhlelh pakhat te ma man an nani lo thu chu soin an che thiam lo hle ti an soi
NSCY chuan he case a hian hnuchui tu Mizoram Police te hian mipui thlawpna mai baka VC te NGO hrang te thlawpna po an dong thatawk nia an hriat thu an soya Mizoram Police te thiamna le an theina sanzia te thlirin he case an tan thil chin pel harsat tak nitura an ngai lo thu soin chawlkar khat aliam hnu po a hnuchuina konga hmasona lian tham om theilo chumak an ti thu an soya police te hian kutphuar chungin hnuchui hna an kalpui em ti chu an zona ni thu soin ruang chhar ani zana Lunglei Police Station Mualthuam North Tleirawl H lova hnuchui hna an tran ngal lo khawpui an ti thu an soya tual thattu te tana hnuthub belna hunrem chang tak an siam saka kan ngai an ti bok Vawiin khan ramchung mundang te rualin India ramzalen na ni voi somriat na chu chungte khelmuala ursun tak man ani a khwalian chungte SDO civil Lunglei rinhlelh nampuan zara potphar chungte a ramzalen na ni manna hian khwalian chungte SDO civil Lunglei rinhlelh chuan ramzalen na awanga mason na thangmek te soin thingtlang mi te mason na tur VB Ramji po July ni khat atangin kalpui ani thu asoya chungte RD bloka job card singkhat sang sari zaruk somli pathum nei te tan inlo na siam sakan ni thu le Mizoram State Livelihoods Mission mangin self help group zakwale pani le village organization somriat pariat te mason na natho ani thu soin chungte a dan le thu peking ko turin police chen chaktakin ma an laringa rami puite hrisel na kunga pon na sataka malak ani thu asoi chawhma autonomous district council harsat nai na ti boya wanga hun enge mochen governor rula hnuah sarkar thar apyang thei chu lomum ati thu soin sarkar chale nget mi puite tan rin tlak ni tura du sakna hlan thu asoi bok Vawiin ramzalen na nilomna a hian parade contingent NCC pali school contingent som pasari le band party pakhat ten nampuan zarchi bayan buka school hrang namlam entirin chungte khelmuala hun manzo hian khwalian Lunglei chuan chungte damdo in tloin adam laute hena thilpe ka hlan bok chungte a ramzalen na ni manna puiber chungte khelmuala manna hian CADC hautu tele sarkar mi poimo engi mozat antel lau thung NSS Unit Hatim Red Ribbon Club le Major Blood Bank Civil Hospital Lunglei te changkop chuan Independence Day Pualin August Sompali Zirtopni Khan Blood Donation Camp an hoi hota Thisen Unit somkwa an pe Dr. Rosang Liana Kyangte, Nodal Officer, Red Ribbon Club, Hatim Chuan, Blood Donation Camp Hongin, Dr. Arla Lianzela, Program Officer Chuan, NSS Orientation Anaya, Heminu Hian, Dr. Vanlal Loma Kyangte, Blood Bank Officer, Major Blood Bank Civil Hospital, Lunglei in Thisen Pek, Poimo Nale Changkai Nasoyin, National Anthem Sakhau Ani hnuah, Hatima Zirlai Le Zirtir Tu Ten Thisen and Petun Zoma, Thisen Unit Sumkwa Pek Ni in, Thisen Petu Tehi, Meichia Somni Patum Le Mipa Somruk Pasari Anni. Hatima NSS Unit le Red Ribbon Club Hatim Tehian Kumtin Academic Calendar da in Republic Day le Independence Day Pualin Blood Donation Camp an hoi hotchi na ni Chanchin 30 top main Chanchin langsar zualte Tleirawl H Ramdinpuii Thisen pakhat kara laukai Thisen ngeia sia chu forensic laboratory endik hnuah Thisen ani lo ti finfiah ani a ruang bula chhar chemte mi erawh chu Thisen ani ngei ti finfiah ni in Ramdinpuii Thisen ani erawh finfiah alani lo thunga Vawiin August Ni sompanga sangni somni paruk thlengin Lunglei Police Station khawihtu an laman lo Riangvaite Thlanmual bula Lunglei Khawpui Bawlhhlawh paidan chungchangah Pi Vanramchhuangi chuan Vawiin August Ni sompanga sangni somni paruk Inrinni sommadar somlemi sompanga khan Lunglei Police Stationah FIR atheluta Lunglei Khawpui Bawlhhlawh khawpui chunga paih chu sual thilti crime ani thu FIR hian ajiaklang Max 2.0 kalpui meka kumin chungin damlo enkolna sarkarin summa sento zongjong chu chengvai bel se somruk pariat point pathum panni atling to ti Health Minister Inrinni chuan soya kumin chungin ruang sang khaja somli panga purnaman chengnoi somli panga point pakwa panga sarkarin apek chua to thua soibok Zotlang Ramdinpuii Thlanmual solar power plant da tura ruang manna kalmeka HPC Vice Chairman Puvimal Somtuang ruang manna in August Sompali Zirtopni Zan Khan HPC Conference Hall in Komhona hun nei ani a YMA sub headquarters Lunglei Shwaitu tele Mizoram Infrastructure Development Agency te baka akai noi sarkar department IoT antel India raminzalen na muni Independence Day voice somriat na chu Vawiin Khan si Tram Loyamwal Lunglei ursun takalomani a Health Minister Inrinni chu khwalian ni in parade contingent somni pasai te nampuan zarche bai buk a changlet khati zong kha tonkar chunga Chanchin Thar langsar zual kan puan theite chu ani